Manipur President Rule Thambagi Proclamation ka mari Leinana Union Home Minister Amit Shah Lok Sabha Pukhatlakhiba Statutory Resolution Voice Vote pass Toukhre. Manipur President Rule Thambagi Proclamation adu ngarang amasung ngasigi lonaba ahindongai machong pung anirom taba adwaida Union Home Minister Amit Shah Lok Sabha Pukhatlakhiba Chawrakna minute nifu rom discussion Toukhre Union Home Minister ge Statutory Resolution aduda lawmaker nipana Manipur oriba phibam asigi matangda makoi oiba wafam sing phongdoknakhe Khana Nainaba Adu Horakpada Congress ke MP Sasi Tharuna Hai Manipur President Rule Thamba Ase Congress na Sawale Masige Iroinana Manipur Tangdu Laitaba Hanjilapang Namdaba Thabok Pahet Kadabane Manipur Law and Order Ngak Sen Gadaba Sing Mathau Tawdre Hauki Bechahi Anirom Asida Singthaningai Obe Action Amata Lokotpa Ukide Manipur gi Fibam Yangsinaba Supreme Court ke Judge Sing Mafam Adu Chalure Prime Minister Narendra Modi Nasu Manipur Chatuna State Adugi Fibam Yangsin Pamthoi Hainaso Maangna Phongdokhe Khana Nainaba Aduda Trinamool Congress ke MP Sayani Ghosh, DMK ke MP K Kanimoji, Sivsena UBT ke MP Arvind Sawan amasung NCP SCP ke member Supriya Sulesu Sarung Yaraduna Manipur Tangdu Laitaba Puraknaba House ke Puning Chingsim K Lawmaker Singh Thamlakhiba Tongan Wafam Singh Adugi Paukum Piraduna Union Home Minister Amit Shah Hai Haukiba Tha Mari Rom Asida Manipur Pamdaba Thodok Amata Toukhre Proclamation ase Manipur President Rule Thamkraba Matung Tha Anigi Manungda Pukhalakpane Manipur Tangdu Laitaba Hanjinaba Amatu Aina Pullaga Honaminase Manipur Thokliba Irang ase Matam Chana Laksinba Ngamde Haina Maral Siriba ase Aranba Wafamne Irang Lakshinaba Honabada Lingakna Lakotfam Thokpa Thabak Khudingmak Khonglei Thuna Lakhotke High Court na order pass Toukhre Numit Adutage Security Force ke personnel kaya airlift Toukhre Maram Aduna Lingakna action Lakhotpada Thinthakiba Lete Mamangdasu Manipur Kangluki Irang Kayarak Toukhre, Adubu Congress ke Matam the Toukhre Irang Aduga, Housing Toukhre Irang Asiga Changdam Nabage, Kanaba Late, Mamangda Jahi Manga de Tarafa Manipur Irang Topalake, Opposition na Irang Ase, politicized to Wikano, Mamangda Toukhre Irang Sing Aduda, Matam Adugi Congress Lengaki Union Home Minister na Manipur Chatkibalate. Manipur Housing Teneribe Irang as a Lakshin about Mike Anima Kim Yui Singa, Minister of Home Affairs Kim Hut Singa, Tongan Unaraga Wari Sanade, Mike Anima Kim Hut Sing, forming Naduna Wari Sananaba Tarang Supakale, Iquegi Ahanwa Kontangde, Manipur Tangdu Laitaba Hanjin Hanba Hibasina Oigan Hyper Wafam So Union Home Minister Amit Shah House of Makatana Tamke. कि सरकार शांति प्रस्तापित करने के सभी प्रयास उच्चतम प्रयास कर रही है कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करें और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा मगर मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए संवेदना रखनी चाहिए मन में दर्द भी रखना चाहिए राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई दो मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं मगर पहली चिंता शांति प्रस्तापित करने की है जैसा मैंने कहा 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है 2 इंजर्ड हुए हैं और परिस्थिति बाय एंड लार्ज कंट्रोल में